Machiegni Ramogi juang tarika par kod ochiko dwe mar ariyo higa mar 2023 rokni machiegni Ramogi TV chenro ni mar Migago bro keloni weche mawuok e pacho kae koda mago matimre pewe mag tuke to mokwongo magi e weche maomiyo pek odiochieng' ma kawuono. Ilikuwa kwa ofisi kama kawaida kazi yetu. Watu wakakuja ambaye walikuwa wengi sana. Wakaanza kutufahamia. Wakiwa wanasema wao wanapewa support na serikali ya Ruto. Hiyo ndio kitu walikuwa wanasema wakisema ati hawatambui serikali ya kaunti. Obila ma Kisii nono wach tulo manyocha umuch e kinde romo mar azimio la umoja Kisii kendo weyo kajia par oyudo hinyruok. Ningependa kuomba serikali na watu wengine wajitahadhari sana kwa mambo ya kuna mtu ambaye anaweza kuwa anafuta sigara alafu anaacha pale alafu ndio sasa hiyo inakuwa chanzo ya kuanza moto. Nyasi manyo bagi marero kamano ne jaod bura Mamosop Abraham Kirwa nyotore bang mach much e kar nyasi no. Because of the hard economic times, we have a bit of the financial constraint in that most of the parents are not able to complete their fee. Kuonde tiegruok mag TVET kwayo sirikal omedo omenda manyalo konyo e chwalo tuke. Machiegni Ramogi juang nyalo tudri kodwa e namba mar 23600 inyisowa kama intiere ka ineno chenro ni mar Migago. Arwaki kamoro moro ma intiere nyinga en James Opondo. Obila ma Kisii timo nonro ewi tulo manyo omuch e romo mar azimio kendo weyo kajia par oyudo hinyruok. Obilago nono matut lweno ma yangore ni nyo bedo kendo rawere moko masiro azimio kod mago masiro Kenya Kwanza jogo manyocha oyudo hinyruok nyoringo hospital ma Kisii referral. Governor ma Kisii en achiel kuom jotelo ma oselimo jotugo e hospital kendo kwedo monj makamano ka odwaro ni obila otim nonro. Nakonga security ya boda hapa Kisii. Nilikuwa kwa ofisi kama kawaida kazi yetu. Watu wakakuja ambaye walikuwa wengi sana. Wakaanza kutufahamia. Wakiwa wanasema wao wanapewa support na serikali ya Ruto. Hiyo ndio kitu walikuwa wanasema wakisema ati hawatambui serikali ya kaunti. Wakatufahamia kwa ofisi yetu wakaumiza pikipiki zaidi ya 8 walikuwa nakatakata na majembe na mapanga walikuwa nayo. Pikipiki siliumia pikipiki 7 walipasua mbaya sana. So kwangu mimi pia walinigonga kichwa hapa kutoka nyuma. So niligongwa nikaumizwa, nimeshonwa. Na kwa mgongo pia niligongwa na hizo fimbo zenye walikuwa nazo. So maumivu ndio inasikia tu imezidi kwa mwili. Out of the 10, 7 had injuries which were able to be treated and allowed home. 3 were fairly critical and had to be admitted. For the 3, 2 of them have deep cut wounds to the scalp with a mild to moderate brain injury. My brother Kindiki, can you control your officers? Because I'm told they are under instruction to frustrate the running of the county government business so that they are seen to be disorder. It's unfortunate that people who are breadwinners, they are now sleeping or they are lying in beds in the hospital under the full glare of the police officers who are supposed to keep law and order. Achiedhnade okwako gwenga ma Shamsinjiri kar chung'od bura ma Kuisero e kaunti ma Kakamega bang' familia moro fwenyo ni ringre moro ma yande giko ok en mar watgi mane gigalo ni otho. Buok nyodonjo e gweng'no bang' jago manyinge Joseph Alucheri ma nyocha igalo ni otho kendo ma oiki nyofweny ni ngima kendo ni Nairobi. Yangore ni jagono yande olal kendo ne omanye ma ok oyude ka bang'e to ringre moro ne okwany e aora Yala machiegni kod dalagi ringre mane ichich ni mare. Bang' iko ringre no report nyochopo ni jagono ngima ka siling. Hatukufanya postmortem
kwa sababu huyu kijana alipatikana kwa machi. Huyu mwili alipatikana kwa machi. Kesho yake hiyo nini ipata inaanza. Wanaendelea kuongea, wanaongea. Ana mimi sikuwa nimeongea. Labda yeye ndiye alikuwa ananikataza, mama usiongee, ningali mzima. Kuongea kitoko kwa katikati, simu ndio hiyo, tunasikia watu wakinungunika, watu wanasimama. Ati Joseph angali mzima ako Nairobi. Ilikuwa kama mchezo. Nikasema huo ni uongo. Kwa hakika mtu akiwa amepatwa kwa maji kujua sura yake ni ngumu. Na mimi naomba kesi kama hii na askari ni kesi ya serikali. Naomba watusaidie ili mwili itoke hapa. Kimila ya Kiluya, mtu kama amekufa hivyo usiku wa usiku, na yeye usiku na wachomba yake. Kwa hivyo wachomba yake ndio walimsika. Hii shimo tutaweka mkomba ya ndizi, alafu tunafunika. Kwa vile yeye ni mzima na tumesika mtu asiyokuwa wetu, ni lazima tufanye kienyeji. Ile kienyeji tutafanya, lazima tutafute madawa ya kienyeji na kitu kama kondoo. Kabla haja ingia hapa ni lazima apitie kwa hizo madawa ya kienyeji. Mano wach malicha inya ka wadhi mbele waironi moko kuom jotelo mawuke hoho marokako pako kanga amar piny owacho tero jolweny kod obila e gwenge ma arita oserochore mar neno ni joma nikod bunde tok chik odokgi e lwet piny owacho kagiloso kabiet e kinde nyasi mar jaod bura ma Mosop Abraham Kirwa, jaod bura ma Tinderet Julius Meli, jaod bura mar kaunti no man Nandi Cynthia Muge kod jadolo mar Catholic gwenge ma Eldoret Dominic Kimengech owacho ni jodak nyandwat mar hoho maroka kosekalo midhiero mathoth koting'o tho ma okel kod jokuo jamni. Kata kamano gikwayo apisas matayo apedha mar kedo kod jomaundugo mondo one ni ratiro mag jopiny orite. Kwa nikifuatilia yale ambayo imesemwa pia juu ya Kerio Valley na North Rift kwamba tunahitaji pia amani sehemu hizo, na hata wakati huo ambapo serikali inafanya kazi, ombi letu ni kuomba wafuatilie wale wajangili, lakini wahakikishe kwamba raia, the innocent people will be also protected, that nothing, so that the innocent people will not suffer. We have been struggling with banditry in the valley, Kerio Valley. Banditry issue cannot be treated casually, Right Honorable Musalia Mudavadi. It is a pain, and it is a pain in the wrong place. It is a pain that is hurting women, it is hurting men, and it is hurting children. Our children in Kerio Valley are not going to school. The businesses in Kerio Valley are not being undertaken. There is a lot of blood that is being shed in Kerio Valley. We want to ask the leadership, we want to ask the church to be able to take the forefront in fighting for peace in Kerio Valley. Kwa mambo ya banditry, the government did the right thing by making sure that watu wanaishi kwa amani. Saa hizi tunapoongea kuna mashule zimefunguliwa ambaye zilikuwa zimefungwa miaka 5. Saa hizi tunapoongea wanajeshi wanapofanya operations, watu wanaweza kula na kulala manyumbani mwao. Miaka 5 watu walikuwa hawezi kulala, walikuwa wamekuwa wakimbizi katika nchi yao. I love the government. Wacha waendelee na hiyo kazi, tudumisha amani kama wananchi, tudumisha amani kama watu wa Kenya, tuone ya kwamba nchi yetu imeendelea vizuri. Luro medore e gweng' mamlango e kaunti ma Isiolo bang' ji adek chielo magina maonegi gi joma ichich ni gin jokwath mag jamni mawuok Samburu ka gilaro kar kwath kod pi ma jamni modho. Achiel kuom joma nyonegi en apisa mar obila ma Akich KPR ma bende nyo duogo kwala bundene ka mamoko ariyo gin jokwath mawuok Isiolo. Ganda jo Somali ma Isiolo kotelnegi kod Osman Sharif ogoni kinde mar rakruok makamano bedo obila biro mana kao ringre joma onegi kara mondo gichok mapiyo mar konyo e tego ywaruok e kinde jokwath jamni. Amani na ile juhudi viongozi wanafanya ni chache, na kuna ile kitu inaitwa
response kutoka viongozi wetu, na hapa county commissioner, ile response ambaye tunapata kutoka county commissioner iko so slow, kwa sababu hii incident ilitokea asubuhi, na ile maiti ambaye ya kwanza kufika, ile wawili ambaye walifika hapa wamefika karibu saa 11:30. Ni kweli wafugaji wako na shida kivyao, lakini why are we not getting the same response? Ile amri ya rais ya kusema ya kwamba anabambana na uhalifu pamoja na waziri wa ndani wa usalama, sisi hatuoni. So isikuwe ni empty rhetoric ama ikuwe political statement. We need action, because hii Isiolo County ile kitu imejaza ni wajane na wayatima kutokana na vifo ya kiholela holela. County government ya Isiolo kwa nini bana saidia community wa Somalia? Sisi county ya jirani ya Meru maleto ingi Samburu kwa nini nakuja kumaliza sisi kwa county yetu? County government tunataka asaidie sisi, Samburu asuluhisha county yao na sisi mali yetu kwa mwenye kujunga. Nyasi mar duoko erokamano mar jaod bura Mamosop Abraham Kirwa nyochung' apoya bang' mach muche kar timo lamono ma Kabiyet. Nyasino mane yore kod jotelo mopogore kuma oriwo jatend jotije piny owacho Felix Kosgei, Gavana ma Nandi Stephen Sang kod jaod bura ma Kono. Rowere mane oyoro notemo nego majno mane oketho yiende mathoth nyamburko kaachiel kod ndege mane ochung machiegni kod kar lamono. Nyasino kata kamano ne odhi nyime bang' ma jotend migepe Musalia Mudavadi kod jodito mamoko gima dikel muoch majno pok ong'ere nyaka sani. Jambo hili wameanza sasa kusima moto. Kwa sasa tukiendelea hivi unasikia hata vijana wako hapa chini wakifanya mambo yao, wanaendelea kusima moto. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba kila mtu ambaye yako hapa si karibie mahali ambapo kuna moto, kwa sababu kuna wale vijana ambao wanaendelea na hiyo kazi. Ningependa kuomba serikali na watu wengine wajitahadhari sana kwa mambo ya kuna mtu ambaye anaweza kuwa anafuta sigara alafu anaacha pale, alafu ndio sasa hiyo inakuwa chanzo ya kuanza moto. Hatuwezi tukaelewa kwamba nini ilianza kwa sasa ili moto iweze kuanza. Huenda kuna mtu alikuwa anafuta sigara kisha akaaja ile ambayo iko na moto ndio ikaanzisha. Kitu ambacho tungeomba governor, iwapo kuna sherehe kubwa kama hii, inafaa gari ambayo inasima moto iwe sehemu hii. Ndio iwe rahisi, kwa sababu wakipika simu kwa sasa waseme kwamba hapa imeungua. Kumaanisha sasa hapa imeungua, lakini gari ambayo inasima moto iko mbali. Hata ya Nandi huenda sasa itakuwa mbali, alafu waanze watafute gari ambayo inatoka upande wa Wasingishu kuja hapa. Jatend migepe mapacho ka Musalia Mudavadi oramone sirikand Kenya Kwanza okowinjo se kalore gi pek mar ngima kod kethruok mar uchumi mapacho ka mowacho ni nokel gi piny owacho mokalo mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Musalia ne wuoyo e kinde mane oyuoro e romo mar mine maya e gwenge mag Imbo ma idendo ni Mulembe Women's Conference mane obagi mbalariany ma Masinde Muliro kama ne osingo ni piny owacho temo kaka nyalore mar bero uchumi mapacho kae. Romono bende noyuore gi moko kuom jotend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kama oting'o jatend duond bura mar NAK Martha Karua manokwayo joma mine mondo obeda mabor gi siasa mapogo oganda. Presented any budget to Parliament. The budget that is there is from the previous government. And I want you to know tumewachiwa madeni. Na mimi nilikuwa nikisema hivi nikiwa kwa kampeni, nikisema mimi kama yule anasimamia uchumi katika Kenya hii, serikali iliyoondoka inatuweka kwa hali ya hatari. Nikasema, nikaimba, watu wakafikiri ni mchezo. Now we are in a serious crisis. But we have to get out of the crisis. And to get out of the crisis is now for us to close ranks and hold each other's hands and focus so that we move forward and now remove the country from the crisis. Let us accept diversity as a way of life. Kila mtu akae kwa nyumba yake. Kama ni siasa, kaa pande yako, nikae yangu, tuheshimiane. Lakini hakuna siku tutarudi chama moja. Tulitoa jasho sana kutoa nchi hii kwa chama kimoja. Ninyi kina mama ndio mnaweza mkatuunganisha by saying no to politics of division so that we unite our counties. Ahadi ambazo mlitoa kwa kina mama
Muliwaambia mtawapea nusu ya cabinet ya serikali. Imefika nusu kina mama. A county that has 60% of its population as teenage girls who are pregnant. We have lost a whole generation. Let us move with a structured conversation that is going to help we as women. Kuonde tiegruok mag TVET ogolo ywak ne piny owacho mamalo mondo oketnegi omenda mag chwalo nyime tuke mag jopuonjre. Japuonj maduong' mar Kitale National Polytechnic John Akola manyo loso e kinde piem manyo bagi Migori TTC owacho ni onge mar omenda osedwoko piny tuke mag kuonde TVET. Most of our trainees benefit from government capitation, and also the parents pay part of the activity fee. Because of the hard economic times, we have a bit of the financial constraint in that most of the parents are not able to complete their fee. We do call upon the county government and the constituency development funds to assist students, especially the parents, when it comes to commitment of paying school fees, so that we are able to improve the standards of not only athletics and competitions, other competitions, but also the standard of learning in our TVET institution. Nya kwa Ramogi jonga na kao yu madundo mundomi ayudie pi moro amodhi kata kamano wasomi wote umoko ariyo neno kai ana Oginga Michael kawuok Rangwe kwekende ema mondo waketi weche siasa noserumo mwago gik mone okonego beni timre gi sani. Eriko Demo kaya chunge Kanyamkago wacho ni lich manade gi yiko ng'ama gi kia mano kutude koma report ma wuok e gwenge ma Kuisero. Ramogi TV an former chairman John Olwendo Ansea Kamaru kod tungni mane otimre Kisii sirikal onon mayuda mapiyo joma ne oro jogo opondo mosna jo Aston Villa and Tobias kaya kadim ja Arsenal onge mana wach league to podi koro motobrongi kuma Arsenal ochope waka yweyo kwa duogo to pod wan kod weche mathoth. Raundi ya tindi kwa tigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Na sai mbia na chorete. Haki no mbogo boli mbai wana ina boli ga. Kuzima ta geti ya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Na erarochi. Ombogo tabu atire baga. Itate mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika njuta takiti bosoku. Kurende kende tige komutanga kurenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher egosori enyeke gima yaruliriko aseviu sasa bono. Hii agenda tumemaliza, sasa tumeni pesa. Asante. Bado mtu mmoja sasa. Nimekosa 6 bob ya transaction. Patient saidi na 6 bob. 6 bob ni pesa kunyima mtu kweli. Ingia hiyo chama ya 6 bob basi. Bro, unachoma. Uda. Badala kachuma feelings hapa. Make changu smarter. Vuka tu Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for free.
OTS! Upate nyota leo! Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Machiegni kendo nya kwa Ramogi Juang ka podwa keloni weche ma podwan godo Ramogi TV ka wadhi mbele wedo ni jaod bura ma kaunti ma Busia Catherine Omanyo nyochako ayanga apedha mar manyo jopuonjre ma riek to ya familia maonge nyalo e kaunti ma Busia mondo mi one ni gidonjo e sikunde mag sekondar. Omanyo nyochako chenro ma kama bang' fwenyo ni nitiere jopuonjre ma pok okwamo mier kendo pok odonjo sikunde mag sekondar kaluwore gi onge mar omenda mag somo. Jaod burano osingo keto tenge shillings milion 2 madhi konyo jopuonjre 5 manyiri maonge nyalo mawuok e ward duto 35 manie kaunti no. Moko kuom jopuonjre moyudo kony ma kamano ting'o Gloria Villian manyo yudo max 409. Mtu ambaye kama hangefikiwa mapema ndoto yake hainge faulu. Kwa hivyo atasoma mpaka university kiwango ambacho atataka yeye kufika. Ka wadhi mbele wedo ni jotelo kachiel gi anyuonda mane osenindo Diran Kimathi nobago nyasi e lap ma Ruringu County ma Nyeri mar hingo higni 66 nyaka ne otho. Mkame Kimathi ma en min jaod Diran Kimathi kachiel gi familia nokwayo sirikal kachiel gi jatend piny William Ruto mondo okelnegi ringre Kimathi mondo gitimne ik makare dalane e lap ma Ruringu Stadium kuma ne obagi nyasi no emane itiyo godo gi jogo mane okedo ne Kenya edoko gige lweny bang' piny mar Kenya yudo loch. Tuko na matumaini makubwa sana kwamba hii serikali ya Dr. President Dr. Samoei Ruto na Rigathi Gachagua itasaidia familia ya Kimathi na sana sana bibi ya Mukami Kimathi. It is actually very, very unfortunate that one of our greatest heroes of Mau Mau, his remains still continue lying in a grave that is unmarked. 66 years after his death. We would want to say it would be very, very important and a significant step in the history of this country if we would be able to follow the narrative of the Mau Mau. It's not fair that 60 years after independence, people are still talking about colonial villages. In Nyandarua, we have 19 of them. It is in my priority list to ensure that all of them get regularized so that everybody will get their title. Moheo jo scouts 1,000 ma yowuoyi kod manyiri obago romo magalamoro e kar romo ma Robert Poel e boma manyeri e bago nyasi mar nyuol mar 166 mar jalno mane ochako scouts. Grace Michuki commissioner mar county Manyeri okoni gibiro timo rapar mar jachak mar club mar scouts ka gipuonjo joka gi yore maginyalo timogo gik mathoth e mbui. Bende gikwayo piny owacho mondo yanga kar ywayo welo ma heritage e gazette mar piny owacho kaka yo mar ywayo welo mathoth kowuok e pinje maoko. Today we are commemorating our annual Scouts Founders Day. We started on the 16th where we had a camp at Kayafa Scouts Camp. We had over 500 scouts, and today our numbers have gone up to 1,000, above 1,000, where we have the scouts and the Girl Guides from across the country, commemorating the birthday of the founder Lord Baden-Powell and Olive Baden-Powell. Our theme for Nyeri County Foundery is fostering digital transformation through scouting locally. That means we want to see the role of scouting in the society in terms of digital transformation. As we all know in the world,
we are taking up the digital space. We are here today to partner with the Scouts movement in terms of celebrating or commemorating rather the birthday and the vision and legacy of Lord Baden-Powell. And as we know, these grounds hold a huge history or immense history of the scouting movement, and each and every scout in the whole world is aware about this place. So as Chamber of Commerce, in the course of revamping the tourism sector, this is one of the historical sites that can be revamped and also be branded, packaged in a way that it can be sold to the world. And this is one of the tourism attraction sites that is known worldwide. Machiegni wechego mag tuke. Gonde ariyo kowuok kuom jatugo Nunes gi Gakpo nomiyo klab mar Liverpool geno mar tiego e thuolo mokwongo mag ang'wen e lig maduong' piny mar Ingresa. Liverpool noloyo klab mar Newcastle gonde 2-0 e lap mar St James Park. Darwin Nunes is the target here.